Siyabonga uNkulunkulu ophinde wasinika elinye ilanga futhi wasinika elinye ithuba lokuthi sizwile izwi lakhe silungisise ubudlelwano naye. Ikakhulu silokho siqinisa ukuthi ngenxa yokubana zinsuku zokugcina isifiso sikaMlimi ukubana sonke sisindiswe. So asithatheni lethuba sinanzelele ukuthi amathuba esiwaphiwayo singawadlalisi. Asicinezeni sikhulekeni. Baba olungile usezulwini siyabonga elinye ithuba ophinde wasipha lona sithungamele. Uhlale lathi ngoJesu siyakhuleka. Amen. Namhla sizakhuluma ngenye into eziqhakathekileyo kakhulu empilweni yesiKristwini, empilweni yethu njengamaKristu, empilweni yethu njengabantu, umuntu wonke linto kasibambeni isihlobo esithandekayo. Ukukhuleka njengomKristu, njengomuntu emhlabeni kumele siqhakathekise ukubala iBhayibheli izikhathi zonke, kubala ilizwi likaMlimi. Ukukhuleka kuqhakatheke kakhulu ukukhuleka. Ukukhuleka kuveza ukuthi uyamethemba lo umtshelayo inhlupho zakho. Ababhalayo bathi bona ukukhuleka kumele kube ukuxoxisana loNkulunkulu. Kwangani ukhuluma lomngani wakho. Kumbe sihle sikubeke so, asenzeni uNkulunkulu abe ngumngani wethu. Izikhathi eziningi ngithe nginanzelela kumbe enzama ukunanzelela ukuthi okwenza kwesinye isikhathi singakhulumi loNkulunkulu, singakhuleki kuNkulunkulu ngezinye izinto ukuthi siyehlukanisa impilo yethu emhlabeni, siyehlukanisa ukuphila kwethu kwansuku zonke, sikwehlukanise loNkulunkulu simbeke ngale, sithi kulezinye izinto esingamtshela zona, lezinye izinto angeke azingene. Then ngicela sibambeni lokhu. Number 1, uNkulunkulu ulamandla. uNkulunkulu ulamandla okwenza konke esimcela khona. Akulanto emehlulayo, engizama ukubeka kuhle, akulanto emehlulayo ezimpilweni zethu. Kulama statements engcenye agcina esesehlukanisa lo uNkulunkulu, akhulunywa kakhulu ngabantu ukuthi into ekwehluphayo le into zabantu. Into zabantu zifuna abantu. So ngicela sikubambe lapha sithobe sithandekayo. Akulanto engehlula uNkulunkulu yeneliswe ngabantu empilweni yakho. So kusukisela namhlanje kusiya phambili, noma izinto zabantu noma kuyini, kasifundeni ukumethemba uNkulunkulu, kasikhulekeni simtshele izinsisi zethu, simtshele okusithabisayo, simtshele okusicaphulayo, yena abe sesitsho angakwenza ngempilo yethu la ngokuzama kwethu. Itsho njalo ingoma. So uMlimi yena ubudlelwano bethu laye uyabufuna, uyabuqhakathekisa kakhulu. Uhlupho lokithi njengabantu, so nyazama ukuthi ngithi asimethembeni uNkulunkulu uthembekile. Number 2, oqala sithi uNkulunkulu lamandla, uyamandla okwenza yiloba yini esimcela khona ezimpilweni zethu. Number 2, enye into esihluphayo mhlawumbe njengabantu yikuthi abantu sicabanga ukuthi uNkulunkulu kaphenduli imithandazo. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo, malidumisa igama lenkosi. Asibe le confidence kuNkulunkulu, imithandazo uyayiphendula. Kumbe ngiqalise ngokuthi uyayiphendula, maana ngiqalise ngalokho, uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu. Kwesinye isikhathi sesike sezwe inkulumo ezokuthi kuleminye imithandazo engafikiyo kuNkulunkulu. Mina ngokukholwa kwami la ngokuzwisa kwami, akulamthandazo uNkulunkulu angawuzwayo. Yonke imithandazo yethu nxa sikhuleka ngokukholwa, uMlimi uyayizwa imithandazo. Engayizwa uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo. So sihlobo esithandekayo, singethuki, singesabi, singacabanga ukuthi uNkulunkulu kezwa, uyezwa uNkulunkulu. So sikhuluma ngemthandazo. Nase enye ivesi siyaqala ngayo emnandi eveza sobala ukuthi uNkulunkulu usikhangele ngelihlo lothando. uNkulunkulu kulezinto thina njengabantu ngamunye lapho khona, ngamunye uNkulunkulu kulezinto asilungiselele zona. Bible lithi lona kuJeremiah 29 ivesi 11 uyefika enxe ku13,
uNkulunkulu thina ulama-plans ngathi. Hallelujah. Umlimi ulama-plans ngathi. Ama-plans uNkulunkulu lawo ngathi. God has plans for us, plans to prosper us. Ulama-plans ukuthi siphumelele, sikhule, sithokoze, sikholise empilweni emhlabeni la. Not ama-plans okusilimaza, not ama-plans okusidanisa. So uNkulunkulu njalo ovele sizalwa sithola esiplanela izinto ezinhle. Ngiyakhuthaza, ngiyacela, kasikhulumeni laye, kasikhulekeni kuye. uNkulunkulu uyezwa, uNkulunkulu uyaphendula, uNkulunkulu lama-plans ngempilo yakho. Engxenye okwenza into zingana zihambi kuhle, asikangeni ukuthi sibe in line lentando kaNkulunkulu ukuze ama-plans kaNkulunkulu avumelane lempilo zethu. Sizakuzwa eBhayibhelini okunye into okuhluphayo okwenza mhlawumbe singavumelani lentando kaMlimi. Right? Asimethembeni uMlimi. Kade silamafoni uyajusa amabhangles adula, sithwele nzima, ufonela abantu. Nyanyake nihleke ngayithi mina abantu emhlabeni abaphumeleleyo kulathi, nxa ukhuluma laye, nxa uthethe inamba yakhe, yena kukalutshwana ukuthi ayithathe inamba yakho. Uyakweleda e-connect airtime, ufone uthi ungakakhuluma ufuna ukukhuluma ikhathi siphelile i-airtime. Uhlala ulezikweledu zami ukutshela umuntu izinto lezi yakhe. Abanye size sigade, ngicela sikubambe lapha, gada amaframe achina, kugadwa amabhasi, silande umuntu onjengathi ukuthi asikhulekele kuJehova. So nxa siqalisa namhlanje ngicela kufithizela lokho, wena lami silelungelo lokuzikhulumela lo nkulunkulu. Isihloko sethu sithi sona alibokuthi Baba wethu osezulwini. Wena ngokwakho lami loba kuyini engikhathazayo empilweni yami uboguqa uthi Baba wethu osezulwini. Ukhuluma lo yihlo osezulwini, ukhuluma lo yihlo olama-plans amahle ngempilo yakho. Ukhuluma lo yihlo okwaziyo. iBhayibheli lithi lona uJesu uNkulunkulu usazi azi le namba yenwele zethu. Uyazazi izinto, uzikhangele. Inyoni ilanga liphumile ziyadla, nguye abesesithi mina lawe sibakhulu siqhakathekile ukudlula omayadi lenkwilimba labo tsitsi yami. Asimethembeni uJehova. So uhlupho loqala lomuntu ukuthi kasimethembe uMlimi. Abantu uyaphuza ukuphendula, abantu bathi ngezwa, uMlimi uyezwa, uyaphendula. Lami nginje ngingufakazi, ngikhulekile, uyangizwa uMlimi. Phila kwethu usuku zonke ungakhangela kuyatshengisa ukuthi uJehova ukhona empilweni zethu. So unama-plans, asikhulekeni. Alibokuthi Baba wethu osezulwini. So nxa ukhuleka ukhuluma lo yihlo. Kumbe ehle ngikhulume lokhu engxe kwabanye abasozokuzwakala ukuthi ngicabanga ukuthi nxa ukhuleka ukhuluma lo yihlo osezulwini, osezulwini umhlaba lokugcwala kwawo ugcwele uNkulunkulu. Uyakhuluma uDavid ngaze ngene emgodini khona ilihlo lakhe likhangele, indlebe yakhe iyezwa. Umlimi uyezwa, akudingi ukuthi uklabala Baba wethu. Ukhuluma lo yihlo. Khuluma lo yihlo osaziyo. Khuluma lo yihlo. Asiyekeleni ukuthemba abantu ukuthi bazasikhulekela ukuze kuzwakale. Nansi ivesi la. uMatthew chapter 6 verse 5 kusiya ku8. Kulenye into uJesu athi siyenze, lezi izinto ongamelanga sizenze nxa sikhuleka. Oqala emthandazweni kumele kuphume ukuzenzisa. Izolo kuthiwa abaFarisi bebekhuleka bemile
bame le mahlangano nendlela bengahlangana emgwaqweni bame bakhuleke besenza ishow off besenza ukuthi abantu babona ukuthi bona bayakhuleka. Umlimi uthi yena singenzela abantu into yomthandazo le. Ngizakhuluma enye into enxe ezavayindela abanye impijana. Umthandazo omunye uthi ebhala uthi wona kawutshintsha uNkulunkulu ingqondo yakhe ngawe. Kodwa nxa sikhuleka kumele kube yithe sitshintshayo sibe in line lentando kaMlimi. Nakwathi ngulanda echechi sikujayele ngakukhulekwa ukhulekwe sibili uzabantu besithi umuntu evayindela so ekhuluma so balini ikhipha imhlolo. Ukukhuluma lo mlimi asokukhuluma akufani lokukhuluma labantu ukuthi awubani ngimtshele ezagcwala. Uyazi ngimtshele wazwa ngimbone sehlala kuhle bengimtshela. Umlimi akulalutho esingamtshela ngathi ngezimpilo zethu angalwaziyo. So uqhakathekile ngokukhuleka asomazwi asomagama akhulunywayo. UJesu uyakhuluma uthi yena singakhulumi sikhulume size singani sesipopote emthandazweni njengabantu mhlawumbe abangamkholwa uNkulunkulu abakholwa ezinye izinto engcenye abantu bamadlozi abaqala ngokweqayeqa bachaya izandla abafaka umdombe emakhaleni babhodle bathini ukwenza ukuthi babize liyani imimoya. Thina nxa sikhuleka into elula kuphela uyaguqa ukhuleke kumbe usemoteni hamba semchoveni uphakathi kukaZupco usefremathineni abantu bebhizi besenza into zabo ungakhuluma lo yihlo osezulwini lenhlizweni amazwi engaphumanga emlonyeni. Ngensuku zokucina silobe sandikani kasiqiniseni ukukhuleka lo Jehova. Uzihambela khuluma lo mlimi. Uhlezi khuluma lo mlimi. Sikhulume naye simbonga, sikhulume naye simdumisa, sikhulume naye simphakamisa ngokuphakeme. Bible bese lisithi sona sibe sesigiqela izinhlupho zethu emhlabeni njengoba kulo Sathane silenhlupho ngapha la ngapha. Bible lithi yona we are hard pressed left right center kulama forces afuna ukusiphathaza. Asikhulumeni lo baba wethu osezulwini. Uthi yena nxa ukhuleka wena hayi ngena endlini uvale obusukhuluma lo yihlo osensitha obolokusensitha abese kuphendula. Singabi ngabazenzisi ekukhulekeni. Ngicabanga ukuthi okunye kwabuyayo ebantwini uyakhuluma la ngokutemeleza uJesu ukuthi abantu sakhonza amadlozi sakhonza ngokwesaba silabantu okuze basinike izinto kumele sibancenge siguqe sibateme sikhuluma okunye kuyizinto hawu size sichayele embongi hayi khona ngomlimi. Bible lithi lona umlimi hayi nxa likhuleka khulumane likufunayo khulumane likufisayo straight uyihlo sezulwini unjani uyezwa vele ivesi bisisithi yona lingatemelezi likhulume kakhulu litini ngokuyihlo sezulwini. Haleluya. Uyakwazi ukufunayo likakaceli. Praise God. Unama plans ngami unama plans ngawe. Number 1. Number 2 uyezwa. Number 3 uyaphendula. Number 4 uvela uyakwazi wena okufunayo ongakaceli. So akudingi mabala ngana ngamqumba umlimi abesekhululeka hayi vele nguyihlo sezulwini ukukhululekile. Uyakuthanda umlimi mana ngifithizelela esikucelayo nxa ufuna ukufuna kuqambe nje ngokubunjalo ngizama ukufithizela enye into indlela esivula ngayo izifuba zethu sikhuluma izigigaba ezingaka phambi komprofeti la phambi kwenyanga bekumele sikwenze njalo kumlimi ngoba ngubaba wethu osezulwini. Kumlimi abantu siyafika siphonga uqhaqhaya baba wethu osezulwini shuwa uyangazi ngicela ungincede amen sokudlulile. Nxa usufika ngale enyangeni ususithi futhi khulu kuyazi ngiyaphelelwa yibuthongo lobusuku inwele zami zibophe kulezinto ezihamba phezulu kwendlu ngiyezwa ngani kunye khonokho
lokho kutshela umdala osezulwini uyihlo ungatshela umuntu. Pray. Okokuqala ngizama ukukhuthaza ukuthi kasizikhulekeleni. Khuluma lo yihlo sezulwini. Noma into zingabhalansi abahlabelayo bathi is only a prayer away. Awujusi lutho. Uyathi baba wethu osezulu. Khona ukuthi baba kutshengisa relationship. uJesu uzama ukusivezela uthi sensebenzisa ibaleni wrong angeke ufake uJesu lokuzama. Same sentence akwenzi. uJesu sitshengisa ukuthi into eqhakathekile i relationship. Baba wethu, our Father. So emhlabeni nase into engibongayo, nase emhlabeni into engibonga. Engcenye mhlawumbe kawula baba olayo emhlabeni lapha, but akula ntandane ngoba uNkulunkulu ukhona ongubaba wethu sonke. Ongubaba wethu sonke. So asikhulekeni singaphinda phindi, singatemelezi. Uyihlo uyakwazi okufunayo, umtshele okufunayo, nangomunye okomtshela okufunayo. Siyafika kuye kathesi chapter 7 iverse 7 kusiya ku11 ekaMatthew. uJesu uthi yena qoqodani liza njani, lizavulela, celani lizakuphiwa. Kule enye into ayikhuluma uJesu uthi yena abantwabenu ngilabantwana. Ulabantwana. Abantwabenu nxa bebuya bezocela inhlanzi awubaniki nyoni. Nxa becela isinkwa awubaniki litshe. Abesesithi lina elibabi kangaka, lina elinhliziyo ezilikhuni kangaka, nxa lisenelisa ukunika abantobeni izipho ezinhle, kukakhulu kangakanani uyihlo sezulwini. Haleluya. Kulezinto mhlawumbe ezibekiweyo ezulwini, zibekelwe mina nami lawe, engcenye sizaze sife singazitholanga ngoba kasikhulumanga lo baba osezulwini. Okunye imoto lokhu uyifuna uzazi uzifela ungayidrayiva ngoba uyicela lapha engekho khona. Ayikho le umdala nguyolala. Asimethembeni uJehova, asikhulumeni lo Jehova. Akudingi mabalaqatha, hayi ukhuluma lo yihlo, uyamtshela hayi baba osezulwini, baba wakho wakho uyihlo osezulwini yasunjani, umhlaba lokugcwala kwawo ngokwakhe konke. Baba osezulwini ufuna lokho nalokho. Simtshela ngikhulumile, ngiyacela futhi singehlukanisa impilo zethu lo nkulunkulu. Asimfakeni phakathi into zonke everyday. Nxa ufuna amaqanda umtshela akulanto encane kumlimi ngathi ngoba ngubaba wethu enceka ukuzwa yini. Hawu uyadlela ngoba ngabe ucela amaqanda ungayekeli ukuwacela kumlimi, usiyawacela kubani. Mali yomthovu ngelayo cela mlimi, anginamali yomthovu ngifuna ukuyafika etown. Uzabona yena ukuthi uyakwenzani nguyihlo. Asiqalisene entweni ezincane, siqansa okemthembeni kuze kuyefika kwezinkulu, ngoba singehluleka ukumthemba emaqandeni. Ekuceleni indlu asoze simethembe. Baba wethu osezulwini, akiboka ukuthi baba wethu osezulwini kukakhulu kangakanani thina sibabi abantwana bethu siyabaspoila, sibanike lokhu, sibanike lokhiyana. Umlimo olungileyo kukakhulu kangakanani, umlimo ongcwele ukuthi asinike. Okusele kuphela ukuthi sikhulume la isicele ngokukholwa. He's only a prayer away. Then abesesithi kuJames chapter 1 usehlu siyaphansi. Ekuceleni kwethu uthi yena sicele kuhle izinto kasilazo ngoba kasiceli. Abesesithi uhluphe esilalo futhi sicela silama wrong motives. Singakuthola bese sikusebenzisa enkanukweni zethu ezimpi. Abanye abantu uyazi, ngiyakhumbula kwelanga ugogo wakwaNcicha enye into engangifuna sibili, kodwa ngicele kubi. Ngathi gogo sembona omunye umntwana esidla ama biscuits, ngathi lami gogo, lami ngicela ama biscuits. Wathi sengincithela khonoko lawe njengobani, kuthi ukuthi ubungawafuni, usuwafuniswa ukuthi ubani ulawo.
liyakuzwa sobe sandika. So ungacela usithi uNkulunkulu lami cela ngoba okunye kuyizinto iBhayibheli lona siyaswela sesilomhawu sesile jealous sesile envy. Abanye abantu kabaceli, abanye abantu kasiceli ngoba into siyazifuna kumlimi sizicela ngenxa ye jealous, sizicela ngenxa ye envy. Ukuthi umoyo ubruwamula lokho lami sokumele ngibe lokho angifuni kube ngicela ebantwini ubani usibanda umfana omncane ngibe ngicela kuya wrong motive. Cela ngoba uyinto le indingeko kiyo kuwe. Ungacelela ukugcwalisela abantu. Cela uyihlose uza kuncitsha. Ungathi lami uza ngoma 5 mchokojo. Wrong motives. Abanye sebaze baphiwa bathe sebephiwa baphuma lekukholweni. Celani. Kodwa ingqondo yethu, inhliziyo yethu, impilo yethu kayibe in line lentando kaJehova. Mani nihle mfayindele la. Umlimi engakunika, ngibala umlimi engakunika, umlimi engakubusisa. Nxa ubuswe ngumlimi kuhle, isibusiso sakho ngesabanye abantu. Nxa usule moda isingemota yefamily. Awubagcwaliseli sebesidla izibusiso oziphiwe ngumdala. Wrong motives. Lami uNkulunkulu, lami umna wamsela lokho, lami umlimi athi wo nxa kulo lami mana uzazi ube right. Ungaba right sekunika usahluphi futhi ungaba lawo usahluphi. Ya usahluphi yabusu right ngoba suphiwe ngumdala. Asaveli umlimi ulungile, umlimi ulungile. Lungisani asilungiseni ama motives ethu singakaceli. Manje ngase sicela kube isibusiso kimi umaphiwa, kube isibusiso ebanganini bami, kube isibusiso efamilini, kube isibusiso engihlala khona, kube isibusiso ebantwini bonke abahlangana lami balubone uthando lukaJehova. Alibokuthi baba wethu osezulwini. Samuel, 1 Samuel 1 verse 8, from verse 8 kusiya ku 18 leli yayazi. Samuel wayengumntaka Hana, uHana wayengela mntwana. Asikambeni la lizwe. Wayengela mntwana uHana. Endile esesithenjini. Ngicabanga ukuthi mina emntwini ongumama akulanto yokuhlungu njengokwenda. Shade swela inzalo phela thina abantu abamnyama. Hey le church la iyakuthanda lokho kuyinto angikwazi phela church ungathada so abantu baqalisa ube bekhangela isisu somkakho, bakhangela into ezingu2, bakhangela abahle babhala idate yelanga lomtshado, base beqalisa ukukhangela isisu somkakho, base bekhangela lo mntwana ukuthi uzelwe nini. Uzabona sebethe va ba ku church board bathi inyanga kazilingana. Angikwazi ukuthi bakwenzela kodwa bayakwenza konke. 2 base bekhangela bachove uzosebela kube sithi khathi umzukulu ke ngeke ngakhuluma phakathi kwenye intshumayelo ngalo ukuthi ichurch bekumele kube indawo lapho abantu abafika bagoqa izandla bakhululeke bamdumise uJehova. Kudala mina ngangisola likuze kuhle nxa yazoze likuzwa abantu. Ngangisiza ubuhlungu wesikhathi kubona abanye abantu belele church. Ngase ngidiscover ukuthi abanye abantu ba right balale church ngoba basebelokuthula. Ngokukhula lokhu sokuthi abanye abantu okwenza balale church ayisukuthi balokuthongo. Abanye ngenxa medication abayithathayo ngabala causes drowsiness vele bahlubala. But abanye bayabe lokuthula kulamuntu ozakampopotela mana ngeke umphumule ebusuku kangilali nyavuswa ngo2 ngo12 uthe indaba le vele mina angeke ngilali. Right aziyekeleni bephomo ukuthi na left picture. Wayeshawuta unyane wakhe
elayinini bakhuluma ukuthi ongazaliyo bamnika ama nickname bamnike lokhu la lokhu wathwala nzima le church wayizithi ngayibuya so bamkhangela abantu manini niphinde manini nicele manini nixwayise bogogo bomama malungu ichurch asondawo yokuzokwenza abantu bathwale nzima. Kulabanye abantu abangasabuye echurch, kulabanye abantu asebephuza ukubuye echurch, abuye ngedivine service ngaphela ahambe ngabingeleli umuntu ngoba lapha fika khona ngakabonakale bayamsondelela ogogo bamthwalise nzima. Ngusisi enxawole 38 years uveleke ndanga yona lolo hlupho yena luyamkhathaza abesekhathazwa yikuthi uyabaphendula njani abantu abatshona bembuza khonokho. Asiyekeleni ukubuza abantu ngabakhwenyana labazukulu, abanye abantwana abanye omama abatsha base-church okwenza bangabi labantwana bahamba kubodokotela imfihlo yabo kakumelanga betshela wena ukuthi udokotela wathini ngomzimba wakhe. Wena church kawulandanga uzobona inamba yabazukulu, ulanda ukuzokhonza uJehova. Umalukazana kathi jaha kutheni hey singahlukuluza abantu kuvele kuyabastressa khonoko. Church abantu bayashota bayasilela siyasilela emotional intelligence ukuread umumo. Uyathola abantu bebonile umkakho ezithwele isisu singasekho umzukulu engaphathwanga babuza ukuthi kwahamba njani kusobala ukuthi uswele. Sesibabuze kwenela ngabomalukazana, sesibabuze kwenela ngabakhwenyana, sesibabuze kwenela ngabazukulu, sokuyisikhathi sokuthi sibakhulekele. Pray and stop asking. Pray alibokuthi baba wethu osezulwini. Abantu abanengi abantu abatsha kabafuna imibuzo, bafuna ukukhulekelwa. Figwana ziphethe nkhaya ayeskotsho ziphethe athini let kunanzela ukuthi abantu uyathuthutsha so la nxa ungazwanga ukuthi bathini ngawe kuyabe kucaca ukuthi lapha bakhuluma ngami laba yimi kanye la kodwa bathi hayi njani shwa umuntu wenkosi asiyabonga shwa hayi futhi umlimi ukugcinile uqeda athi nguye nalo phela kazali sele 10 years emendweni sele 10 years. Mana ngikhulume ngoba ngingabila abantwana 10 years. Omunye umama la wayengabila abantwana uRebecca yachova iminyaka umokakhe ngiyabonga ukuthi wayelo budlelwa lo Jehova wamkhulekela uIsaac prayed for his wife and she conceived. Pray. Singapoti ngale sport ngale kasikhulekeni umlimi akula muntu emehlulayo njalo umlimi zona ezizinto nxa simtshela ngikhulumi ziveza ukuthi siyamethemba. Waze wafika kwenilangwana wahlala ese-church waqalisa ukukhuleka. iBhayibheli lami lithi kwakuhamba ama-lips kungazwakali ilizwi. Umpriest uEli ehlezi laphana, uEli wamkhangela waze wanika inikhanda uEli wathi shuwa futhi anzaye ngubone okunje so. Anzaye ngubone okunje. Wabephumisela uEli emfire fa. Uvela ulohlupho lwakhe uEli wamfire fa. Wena mama ekuseni kangaka usudakile. Wamkhangela so uHana wakhangela uEli so wanika inikhanda uHana wathi mayibabo. Mvayindelwa nkhaya, mvayindwelela inini. Nangu lo muntu obekumele ngicathi uzangizwela nangu la emvayindela. Lo ke umvayindela wesu uthi ngisidawa. Ngingaza ke mbubani. Uthi ngisidawa. Hathi hayi inkosi yami. Incekukazi yakho kayinathi. Kayizaki nathi. Okubonayo ngumuntu olosizi phambi kwakho. Engikwenzayo ngithulula ngivule isifuba sami ngitshela uNkulunkulu ngenhlupho zami. Sorry shu uNkulunkulu akwenzele kuhle angana ngakuphendula umthandazo wakho.
belikwazi ukuthi inhlupho zomhlaba sengeke ngabona la mnyake kumfikele uyazi ukuthi uyahlupheka somoya uyahlupheka sosibanda lanxa uhamba wedwa ukhuluma uhamba wethu khuluma uhamba wethu ukudubeka inhlupho zomhlaba kwesisikhathi ziyenza ngani ingqondo yakhe iyakibaleke sure iyakibaleke abanye abantu abasethawuni abagqoke ezingcolileyo abahamba bekhuluma ungabacheka kuhle balabantwana labomkabo luhlupho kwesikhathi uhlupho lwenza ngani ingqondo sibaleka liqiniso yakwazi kwesikhathi uhlupho luyangani kuyathi zi bija ukuthi zi amagetsa ngana acicha uhlupho uzwakala usithi nxa uhamba wedwa uzwakala usithi akulandaba uhamba wedwa ukhulume wedwa zithi cha wakhuluma uhana kwangamdakiwe kwangani uyahlanya kwangani sezithe anti mbijana sibanenge sinjalo ngidlulekikho kuyake kufike kodwa ianswer sengiyitholile haleluya ngani yakhuluma ngedwa ngiyatsheka ke ukuthi baba wethu osezulwini mlimantu uyabona la shu abesebona ngakwenza wakhule bwana wathi mlimi sengichile ngokuthethiswa ngicela umntwana ongumfana amen ngicela umntwana Jesu ngicela umntwana futhi ngizezwa kuhle waniko umfana cela umntwana ongumfana yacela shwa yacela cela umntwana ongumfana asimtsheleni umlimi simtshele keep it simple straight to the point babo sezulwini ngicela indoda funa umfazi funa umsebenzi simtshele ngoba nguyihlo osezulwini liubambela wona lo umthandazo uhana awukhulekayo kawutshintshanga ingqondo kamlimi ngenxa ka Jeremiah vele umlimi wayelamaplans ngohana umlimi wayezamnika umntwana ongumfana wasemelela umlimi uhana wangena elayinini esengena elayinini wakhuleka wasephiwa umntwana ongumfana uSamuel haleluya alibokuthi baba wethu osezulwini into zibheda encenye ukhuluma kandawo uzizwa ukuthi kathi uthini khuleka uyihlo sezulwini uyezwa umlimo uyezwa mara ngedlule lapho uzibona ukuthi umlimo ulungile lokunyadlula kuphela kungithekisile ungakhangela indaba kaLeah lo Rachel uRachel wayethandwa uLeah engathandwa iBhayibheli akulilona uNkulunkulu wakubona khona umlimo uyabona Tazideke umlimi azenzayo ikubhalansisa dobhe omthembo abangani uyabakhweza bijana labo bana basondeze lapha ukwenza ukuthi bayifika kwabanye khona lapha umlimi wabona ukuthi uLeah akathandwa uRachel uyathandwa iBhayibheli ngathi ndibala ngathi umlimi umuntu uyazenza abantu uthe esekubonile umlimi iBhayibheli lamhlona uNkulunkulu wasethatha ikhiye yakhe wayakhiya isibeletho sika Rachel othandwayo uyathandwa vele uyathandwa uLeah ongathandwayo waba labantwana wathi Reuben wathi Levi wathi Simeon wathi Judah ngapha zero ebalansisa umlimi ukuthi at least lo nxa lentokozo yokuthandwa ngumkakhe lo abe lentokozo yabantwana kungani kuyabalansa so ngabali iBhayibheli lona phambili and God remembered Rachel not ukuthi wayesemkhohliwe wambona ukuthi uRachel usengenile line right wasemnika uJoseph encenye ezinye izinto esizifunayo asikazitholi ngoba asikabi in line lentando kaMlimo singaba in line lentando kaMlimo umlimo uzasinika oJoseph pa ngesikhathi esi right God remembered Rachel uza kukhumbula la but uhlupho kalikho kuye sobe sandika uhlupho lokithi manje ngigijime nxa isikhathi uhlupho lokithi wamthola uNkulunkulu wambusisa ngomntwana ongumfana uHana wambusisa talk to God alibokuthi baba wethu osezulwini umtshele uzihambela uhlezi uguqile umtshele umlimi njalo uhambe la umtshele indaba angayaziyo uvela uyakwazi umelela ukuthi wena ukhulume laye kuphela uyakwazi
ufunani uyakwazi ukuthi uhlutshwa yini uyakwazi simtshele asigijimeni la Acts chapter 12 sike sakhuluma enkufithizeleyo lenkucelileyo lenkukhuthazayo ukuthi uzikhulekele njengohana khuleka singathemba abanye abantu sisibakhonze kuthiwe kulama prayer warriors awula prayer warrior emhlabeni wena khuluma lo yihlo ungaqalisa ukukhuluma lo yihlo iBhayibheli lihlona ku Romans vele kasikwazi ukukhuleka umoya ingcwele nguye othatha umlimbe lesithi izulu lonke libhizi ngoplanet Earth libhizi ngathi ngilosi sibhizi sike sakhuluma ngakho ukuthi asisodwa zikhona apha sisigqagqele uJesu busy ubaba ubhizi umoya ingcwele ubhizi ilizwi lona leli ngumoya ingcwele olithungamela engalithungamela kuthiwa kulokunye akwenzayo futhi umoya oyingcwele ngoba enguNkulunkulu laye uyathatha imithandazo athatha izicelo zethu zinjalo zingela order azithwale azilungise aziarrange kuhle ngibala ngahleka nxa izi-arrange uyakhangela uqakathekile empilweni yami akufake ngathi ngikufake ngaphansi akufake phezulu ngathi ngikufake phezulu akufake ngaphansi hathi hayi sikuzwile ukhulume siyafaka siyaqala ngalokhu abe sisiyakupresenta kumdala akula muntu ongatshela umlimi zigcwale hayi lawe echaya ngakhona okwaziyo ukuthi umoya ingcwele uzathatha yini kumdala kulungi akula prayer word ungathemba abantu ngikhuluma lokho mana ngiphinde mina sengafunda engcenye ungachithi isikhathi ucela imithandazo yobantwini kukalutshwana ukuthi abantu basikhulekele njalo kukalutshwana ukuthi sikhulekele abantu abacela imithandazo akucheke ukuthi wena abantu asebacela kuyimithandazo bangako abakhulekela uhlube busy ngokwakho. So the best you can do, pray for yourself. Khuleka lo yihlo, khuluma lo yihlo sesizwini. La nxa ungacelanga umthandazo, haleluya bakhona abalungileyo, abakhulekayo. Bekukhulekela ungacelanga. uPeter wathi ebotshiwe bakhuleke. Kwaphendula umthandazo engekho wayelele esejelelele lapha elele. Wakhuleka. Church bazalwane, bafowethu, khuleka. Kulabanye abantu nxa ukhuleka uzibaqambe ngebizo asinde engozini ade zawela kiyo. Kulabanye abantu njengoba ngikhulumile njengamalungu ebandla kasikhulekeleni bona bese sitshona sibabuza ngemtshado sibakhulekele umlimi aphendule imthandazo. Sibakhulekele bakhona abagulayo sibakhulekele. Amaketana qamuke bathola amandla sikhulekele laba weak ekukholweni. Luke chapter 22 iverse 31 kusiya ku 36 le ngithabile le ngichazilele sibani moya ngichazilele yalilanga uPeter yamthanda hela uJesu yakhuluma ukuthi ngizanitshiya ngingedwa uPeter besithi abe biza uJesu Peter amdonzi bayifika le njengekhedini apha abe sithi kuJesu Peter zwana nxa ukhuluma ngento zokukholwa lezi ungabomfananisa labo Thomas labo Matthew khona ungabothi liza ngichiya lonke wena akuwehlukanisa uthi yena mina lo Peter lizasichiya lina libaleke phela mina lapha oyafela khona yafela khona uJesu wathi hayi Peter hayi phambili ngathi kuluku uJesu bamba uPeter ihlombe uzwana Peter ngikhangela bese khangela wesithi uSathane ubelifuna Peter uSathane ubekufuna ubefuna ukulisesetha sonje ngamabili kodwa ngikukhulekele ukuze ukukholwa kwakho kungafeli. Ngikukhulekele Jesu ngokwakhe wafaka iexample yokuthi wena lami asikhulekele nabanye abantu la nxa sibabonani sebesiwa singakhulumi ngabo kasibakhulekeleni ukuthi ukukholwa kwabo kungatsheleli silabafowethu abanama challenges nxa usuwazi unganathi ngawe itiye khuleka ukuthi ukukholwa kwabo kungatsheleli. Jesu wathi kuPeter I have prayed for you. Just imagine ekhulekelwe njalo wamphika uJesu kathathu
ngabe uJesu kakhulekanga ngawo Peter kasikhulumi ngaye namhla ngale ndlela esikhuluma ngayo wahla phika uJesu ayezibophela la njengoJudas wamkhulekela wawa uPeter wavuka esevuswa ngumthandazo kaJesu Bible amlidlona kumakuluku xa uPeter phika uJesu oqala wamphika okwesi2 okwesi3 uPeter waphakamisa amehlo wabona uJesu la emkhangele inhlamvu zamehlo kaPeter lenhlamvu zamehlo kaJesu zakhangelana uJesu wasend imessage kuPeter ukuthi don't worry Peter ungakhohlwa ngikukhulekele njalo kusasa ngiyakufela wabhoda wayakhuleka kulabanye abantu asebeke bawa sibakhangele ungababona bevuka so hey madoda manini likhipha imhlolo nxa kulento enzima kwesinsikhathi yikuvuka uye echurch ngoba ilihlo labantu ngena labe seliqedile ngawe but ilihlo likaKristu lathi kuPeter hayi ngikukhulekele Peter isona sisivunguvungu bekumele ungene kiso kodwa ngikhulekile uzanqoba waphuma wabhodakale wanqoba wahlala so uPeter uthe uJesu esevukile wathi siyehlangana uyetsheli kakhulu Peter wafika wamgona so uPeter kulesinye statement lapho uJesu asikhuluma siyegijimela uyavala uthi na Peter ngikukhulekele nxa usuphendukile bambana nxa usuphendukile lawe nxa usuphendukile uqinisa abazalwane mhlawumbe ungazibona usukhwele kakhulu ekukholweni wasuchiya umthembo kakhulu wabahleka wangabakhulekeli encenye kawuphenduka Kristu ophendukileyo ngokukhulekela aqinise those who are weak in the faith Jesu wamkhulekela uPeter asike sikhulekela yahlatshela ingoma ngikhulekela la nizokukhulekela kwesinye isikhathi umthwalo wakho uba njani uba nzima sobe sithandeka kwesikhathi umthwalo wakho uba nzima umthandazo uyasinceda uJesu kwenilanga eseGetsemane uthi kubafundi bakhe salani likhuleke uze lingangeni ekulingweni asikhulekeni ongamandla ethu umthandazo uyiweapon enkulu umthandazo uveza ukuthemba umlimo othembekileyo iBhayibheli selisihluna ku2 Chronicles 7 verse 14 sikhuleke nxa abantu bami bezehlisa emthandazweni empilweni yethu nsuku zonke kumele sibe ngabantu abazehlisayo singazehlisi kuphela sizehlise lomunye komunye sibe sesikhuleka la kuJehova uthi yena nxa ngisezulwini ngibe ngazehlisa bakhuleke ngizabezwa ngibe sengiselapha ilizwe lethu manike ngizame lokhu ngincenge lapha qakathekile ukuthi kukhulekeni every day sikhulekele lelizwe lethu leZimbabwe sikhulekela ama ministers sikhulekela upresident wethu yebo into azihambi kuhle siyamsola lapha laphana encenye okushotayo ukuthi baba wethu osezulwini ngiyamletha upresident umnangagwa umbusisi athungamela ilizwe kuhle sikhulekela uRamaphosa sikhulekela uTrump sikhulekela uPutin sikhulekele abathungameli ngoba lilizwi likaJehova lisho njalo sikhulekele labafundisi bethu bayayidinga imthandazo sikhulekele ama-elders sikhulekele usobhuku sikhulekele izinduna sikhulekele labantu be-residents akukhulekele abadala boba be-residents ukuthi umlimi abaphathisi leadership yonke khulekela abantu abakho sikhulekele obaba omdala ogogo izihlobo sizehlise sikhuleke umlimi uthena nxa isezulu uzakuzwa engezwa abeseselapha elaphe imizi yethu elapha ama-communities ethu elapha ama-towns ethu nxa sikhuleka sizehlisa uNkulunkulu uthembekile uzakuzwa uyezwa umlimi asenzele kuhle sikhulekelana ende ngiyacela lokho engicela mina singathembi ukukhulekelwa kakhulu sikhulekele ukhuluma lo yihlo sezulwini baba wethu osezulwini oDavid wakhuleka
uManase wakhuleka evuma isono sakhe, oJoshua bakhuleka. Khuleka, mina nami ngifakazi. Yake ngihlala phansi these days ngihlala isongikhayela WhatsApp yami ngihleke ngithi Mlimi ulungile eminye imthandazo la lokhu mina Mlimi bengangacabanga ukuthi uza kufika kikho. Umlimi afika athi va avule. Umlimi uJehova uyihlo sezwe uyasithanda uNkulunkulu wethu. Umlimi asenzele kuhle. Asikhulekeni, asimethembeni, asimtshintshi ingqondo, asimtsheli ndaba angayaziyo ngathi. Vele konke uyakwazi. Akufunayo ukuthi sikhuleke sikholwe ngakuye ngokuzehlisa. Abe seselapha thina njengabantu bakhe. Abe seselapha ilizwe. Elapha umhlaba asigcine esandleni sakhe. Ezinye izimpi zinganqotshwa kuphela ngokuthandaza. Eminye imkhuhlane iyanqotshwa imthandazo. Yiki indaba ngisithi eminye ngikhuluma ukuthi ngabe vele sakuthemba umlimi ngapha sakhuleka ngapha bese ngeke sifike kuyona le kuyona le imkhuhlane, but umlimi ulemandla okwelapha yonke imkhuhlane yonke. Singamesabeli ngicela nxa mvala ngicine ngalokho. Asithatheni uJune lo July kusiyafika kuDecember, wena ongizwayo lapha sike silahle ezinye izinto sijikeleni khatshana okuzimpande lokho, sijikeleni khatshana okuyimithi lokhana okwenza abantu bakwesabe, sijikeleni khatshana lokhana okuzakwenza into zihambe. Sike ngenyanga lezi June to December sike sizama ukuthi try God. He's only a prayer away. Prayer away. Singamethemba siyaba lokuthula okunjengomfula. Singamethemba siyaba lento baba wethu osezwe baba. Akudingi mabala qatha so ukhuluma lo yidle. Umlimi asezele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe. Asikhulekeni, asimethembeni. Uthembekile. uNkulunkulu asibusa sikhulekeni. Baba olungileyo osezweni siyabonga ukuthi uyezwa. Siyabonga ukuthi uyaphendula. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu hlala lathi ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Just a little bit of rain keeps things moving. A little bit of praying, a little bit of praying, a little bit of praying. Just a little kneeling, come on. Just a bit of kneeling, alright. Just a bit of kneeling, alright. A little bit of kneeling, a little bit of kneeling, a little bit of kneeling. Just a bit of listening, mama. Just a bit of listening, brother. Just a bit of listening, sister. Listen to the Father, listen to the Son, listen to the Holy Ghost. Brother and sister, hearken up. Holy Spirit's talking to you tonight in your heart. Mama and daddy, listen up. Pray, pray. I wanna tell about Jesus Christ to see you through. Hear your praise. 'Cause there's something that he has you can never have unless you pray. I wanna tell about Jesus Christ to see you through. Hear your praise. 'Cause there's something that he has you can never have unless you pray. Just a little bit of praying keeps things flowing. Just a little bit of rain keeps things moving. A little bit of praying, a little bit of praying, a little bit of praying. Just a bit of kneeling, come on. Just a bit of kneeling, alright. Just a bit of kneeling, alright. A little bit of kneeling, a little bit of kneeling, a little bit of kneeling. Just a bit of listening, mama. Just a bit of listening, brother. Just a bit of listening, sister. Listen to the Father, listen to the Son, listen to the Holy Ghost.